mishing poi khoi na lian tham nei te hi thi na a sheman ni thina khovela hian thi tura in shem hi man lai history kan tia tang tu a mishing te na kan lo ti to thin ani a poi khoi na rap thak le ru tuk shem nan le poi khoi na pung tur ven nan le khotlang ven him nan tangkai viawang ma se in ti hlum chung cha hian ngai dan dang te po a om ve theido na anun ron thlaka mishing vek ti hlum chu thil dikani theido nem ni ti po lan om ve boka a poi khoi a zerin mi then khatero thingei tlaka ni tia ngai mai olan lo bezel boknet ngai dana in pol noi mai khovel puma hian ram sang ten mi ti hlumna capital punishment hi an nei vek lawa mi ti hlum thin ram then khatte poina mi ti hlumna dan khapta hlipta te pon om vezela khovel pun thuma thena mun ni ai tamte hian death penalty hi an nei lo an ti top to ani atam zo ka in ti hlum dan hli ani to ti na ni chu maseram then khat entirnan India, China, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Japan, Vietnam, Egypt, Nigeria, Ethiopia, DR Congo le US ate ero inti hlum hi kalpui rengalani a ni kum sang ni somni palia USB ka anti hlum te ho kan en le dona engwanga ti hlum nge an ni le engwanga ta nge an ni enge an poi khoi tak chu an thi dona an ei tur an request an last meal enge an thi dona an soi hnuhnung ber enge ti te kan en ho le ang Alabama State atangin Kenneth Eugene Smith aming hi chuin lo hre to mai the chanchin thara po ni kum khan an ron puanga an ron puan chan chu karon soize langin shemeyanga kum sang kha chakwa sumriat pariat dei to khan thiam lo chang to ani hian Elizabeth Senate atha awanga man lo ni a Elizabeth hi thushil tu pathian rongbol tu nupui ani a Elizabeth hi na bultum tu ber chu apasal Charles Senate Senior hi alani zuile hal Charles hian anupui that tur hian Billy Gray Williams achora ani hianin tuna kan soimek Kenneth Eugene Smith ale John Parker te hi ama pui turin alo som vele chhonga dollar sangkhat ve lo turin alo soma an lo pomani ti chuan pi Elizabeth an tha ni hian Kenneth Eugene Smith le John Parker te hi an ina navakala pi Elizabeth ama chia a omni ani a an vakala apasalin an in kotvel endik tura atir angin an va in soya pi Elizabeth hian an pa chu vakol le phota atirani thuani ponalo soya an bani chuan an in kot chu an endik ta vela reilo te a kongka kikin badroom an mandu thu an soya pi Elizabeth po hian alo lu tir maya John Parker alu chungin Kenneth Eugene Smith hian pi Elizabeth hi alo be chanta in chunga chem tele man ro sang alo beya alo soi sana sato John Parker poron chhuakin ron be vele pi Elizabeth hi soi sakna dang ba ka athi na chan ber chu voiriat anvi na wang hiani pi Elizabeth hian abelet na sa hle bokani an pa anrin hlel wanga komani a engkim a phaveka an kaltir le ri masi a chu ma in Kenneth Eugene Smith a shat lawan zota asen vek masi an man ngot theiri lo hemi hnu hian pi Elizabeth pasal Charles a hi a ho a rin hlalani to ti a in shithiama thushil tu rongbol tu ni a biak ina vakalin afapa te bula ngai zonga nei wanga annu atha tir thu ashil ta veka ti chuan a truck a park na vakalin a truck a chuan a luta a in ka phlum ta ni atira puchal san atir ber Billy Gray Williams a kuthak velo tu po man ni in Kenneth Eugene Smith le John Parker Smith po man anita veka Billy Gray Williams sidam chung tang turati ani a November kumsang ni som ni khan tan ina athi a chuan Kenneth Eugene Smith le John Parker ro thi turati anni ti chuan Kenneth Eugene Smith hi January ni som ni panga kumsang ni som ni pali khan ti hlum anita a hydrogen hypoxia manga ti hlum ni in khovela hydrogen gas mga ti hlum masaber ani bok news ate po puan hiarani tan ina dedro kum som thum paruk laya tan nu in ti hlum manita a epila dil le thil dang wangina thi hun hi ti lai zel ani wanga ti hlum harpo ani a kumsang ni somni pahni khan lethal injection manga chiu hlum tumalo ni boka mase hun tiam chunga akuta IV an vi thei man lawa wangin an thul le ti chuan kumsang ni somni palia athi hun tak
tak zoron in herta hydrogen hypoxia khovela masapera tihhlum ni turin kumsang ni somni pali January khan asela tangin shwai chwa ani heti an tihhlum don hian an ei du hnuhnung ber an request hei thina an ei tur hnuhnung ber an thlana an ei hian an tihhlum don te an ei ngai lova a hma ni ani lo po in a hma ni hni thuma te po an ei thina ni a ei tur hnuhnung beratan Kenneth Eugene Smith hian fries le steak le artui athangani Kenneth Eugene Smith hian athil ei du hnuhnung ber hi an tihhlum ma dar kariata a ei bokani tihhlum ani don chuan mask full face an vua kan mu ang deuh hian ama hi an phuar le boka athusoi hnuhnung ber chu zan ini hian Alabama hian humanity ngil le na konga alet zongin ke abenani ati a min support na kaluma ka mga effect chi u ti in asoya dar sarile minisum nga pasaria amak savwa me ka chuan nitrogen lang chu aron lu chanta oxygen a hip mek chu nitrogen langa thla kani minute rei vak lo chu ni khosia angina oma mase rei vak lawa akhurin acheta dot tot mai na tak tak a tho in a tho ka top ta dariat le minute ni a ni khuwa sheto lova dariat le minute riat vela athi in alang to a dariat le minute somni panga a athi thu puanani witness 10 hydrogen gas a inti hlum hi anun rong de wemni Kenneth Eugene Smith thi dan ache dot tot mai kha anti hiala masi Alabama Correction Commissioner chuan Kenneth Eugene Smith kha tholawin minute thum level a om phota a thok le khan gas na thokha anamayani hydrogen hypoxia hi inti hlum nan a him to ka anun rong lawani ative thung Texas state atangin Ivan Kentu kumsang ni pakhat khan Ivan Kentu hi akazen kumsam ni pasari mi James Maskadale anupui hwal kumsam ni pani mi Amy Kitchen te rong taka atha awanga thiam lo chantirani a apoi khoi hian Dallas chu angor nging dotani November nili kumsang ni khan James Maskadale abial no Amy Kitchen te hi an ina an oma heta hian Ivan hian akap hlum ni sia tani a ama Ivan ro hi chuan athi don thlengin ati ani lo thu soi vele bok kumsang ni pakhat October ni som paruka thiam lo chanti rani ta a alam tang te chuan evidence te kha arin tlak tok lo anti a abul lo boma jeans thika yan mu te kha atan chuan alian ma antia ama pu tu ama Ivan na bial nu le unaw pate hian an man tirani an bumani antibok Ivan heroin adu ang rel na mulaw thiturati ni in kumsom ni pathum de droa a om nuwa February ni somni pariat kumsang ni somni palikhan Huntsville unit chuan an tihlumani mitam takin Ivan na case hi en cha review turin andu puya angen puya entirnan politician Joaquin Castro te unaw baka celebrities zinga Jane Fonda Kim Kardashian le Martin Sheen te po hi he case review turangin puitu te zinga antel hiala mase nol zelani daruk le minisom ni paruka Ivan chu February ni somni pariat kumsak ni somni palikhan lethal injection mangin tihlum turin anjiwa Texas ani alas mil nei phalani velova athi do na Ivan hian amitha chungte enin athiam lawani lo thu soya James le Amy te kha ka that lawani ti she turin ka du cheu he ka thi na tu na thil thleng mek hi rorel na dik in huna animia lawania atia a case ama puitu zongjong le a lawyer Jena ban le private investigator Matt Daphne na lawm thu soiboka anchi watanga minute somni pakhat na a athi thu puanani Georgia State atangin William James Pai kumsang ka chakwa somkwa paruka khan Alicia Lynn Yaro atha awanga thiam lo chantirani a Alicia hi bial nu thin ni in an in thena an in kople a antikwal vena sa a kumsang ka chakwa somkwa pathuma Alicia hi kidnapin apong swalta a atha atanga kumthumna kumsang ka chakwa somkwa paruka convict ni in kumsom thum don
kumsom ni pasari lai de draw a nuwa March ni somni kumsang ni somni pali khan lethal injection manga tihhlum ani a case hian soihlo vena aneya a trial chung khan legal representation ama din saktu anei thatok lawanti a atet lai chanchin po soilana ni mia lawa atet lai tang to a ensan le na satakati du da thin ani awangin aril ru angong le dona he hian det pedal tia tangin a chan the hialang anti a mase soilana ni silo a eidu hnuhnung ber alas mila hian chicken sandwich pani cheeseburger pani french fries potato chips pani le lemon lime soda te athangani kumsum nga pa komi ni in March ni somni pariat kumsang ni somni palia chuan a thi ni lo ni ta a thi na tur khuma chuan an chiu hlum na tura chuan amuta a hun to pa chuan a tong traya ma se thu soi hnuhnung anei du lo amu chu in chung ceiling a ena alas mil ngoi renga a ei ang che in ngoi rengin a thi huna nga ka relo te a dar som pakhat le chan ve ya a thi thu puanani Missouri State atangin Brian Dorsey kumsang hi som pakwa khan Brian Dorsey hi a cousin Sarah Boni le apasal Benjamin Boni te atha awanga thiturati aloni a kumsang hi paruka Christmas urlok zana atha te anni hemini hian drugs dealer ne na apoisa batchu pek sakturin a cousin Sarah hi adila masi apedu lo darkar engemozat liam nuwa anmutto nuwa an ina lut le in Sarah tenu pa hi Brian hian akap lumta a an fanukum limi ero chu azu a akal san top an poisa le an thil nei te ru in a poisa ba rul atumani man ani nuwa athiam lo na po apoma ama hi December ni somni paruka police ne na a in pe ani de druwa kumsom pani la ya nuwa kumsom nga pani mini in Brian Dorsey chu chiu hlum tura ruwa manani ta alas melatan burger fried chicken fries le pizza te athangin a eya athi na tur khuba amuto a aloyarin athucha hnung tur achiara athuji a hian a inchirna le atwal tha na wanga ama a shomzia asoya katwal tha na wanga kaza na le inchirna hi thu hian soifya ngai na om lawati a sera ne na kan chung te zong zong le bena chung te zong zong te poikati ani poikati takzet thu hian a soifya zawlo ka mangai reng cheu tu ma ti nat ka du lo anni ka tina kha ka inchira ka tina cheu hi poikati takzet ani ka thian ka chungte he thil ti top tum tu te po ka mangai cheu ka ngai hlu cheu ka thin lunga hian thamuan na om nangma ni wanga ni a kalom takzet he ka thil ton le ka chunga thil thleng zong zong a hian lom lo na tur ka nei lo ka hrethiam ka pome ti in April ni som kumsang ni som ni palia athi na khuma amu a damdoi an chiulu tanta voi enge mozat aron thokok ko ka voi khat phei chu alu khama tangin alu aron kan waka akhap deu soka second ray vaklawa ache atopta a daruk le minute som pakhata athi thu puan ani ta ni Alabama State atangin Jamie Ray Mills Jamie hi kumsang ni palia kum upato alam nu pa te tha awanga manani a ama Jamie le anupui drug dealer pakhaten kumsomrat pasari mi Floyd Hill le anupui Vera Hill te ina hian lutumin ruwa manna an siama an luta an thata an damdoi le paisa dollar za somli te an la a anni thanan hian chem tu bo ti te an manga an pa jok chu thingala an nu zo ke ro hliam na takin adama ma se ni somsari novela athi vele ani Jamie Ray Mills te himan ni in ama bikhi thiturati ani a akhesi appeal a thelut ve thina a shemna tinep turin ma se Alabama Attorney General Steve chuan apoi khoina kharwa man lok le nun ron thak takani ati a request hi a nol zel kumsom hi vel de draw a omnuwa kumsom ngami ni inti hlumani a eidu hnuhnung las milatan seafood lam hlera lama kai kwang lian pathum sangati hlang pani tuike pathum onion rings pathum le chak ai stuffed crab te anni athi ma hian a unaw pa te pahni le a unaw nu le a unaw pa nu puite nen an in muani athi na tur khuma an mutir ta phuar ani a apia witness an lo thua awa mutheya a soinu hnung chu ka chung te hi ka mangai ka unaw te hi ka mangaya adang ka du bel lo ka mangai vek che u
ti ang le ti ani a spiritual advisor nen an tong trai le a azwa Jamie hian witness lam va en le in thumbs up amua an chiu tran to an chiu nu ni khwa ashiat lai pon thumbs up amu renga ataksa athina alut zel daruk le minute som palia an chiu tanga minute saria ni khwa ala shiat le shiat lo endikani a ala thodup dupa witness tam takte chuan lo tap ve boka daruk le minute som paruka chuan athok to berala ta ni shiatani a mase daruk le minute som ni paruka athi thu puanani Missouri State atangin David R. Hosier kumsang ni pakwa khan David hian Angela Galpin le apasal te hi Jefferson County a alo thata amitha Angela hi fa pani nei ani a apasal Rodney Gilpin nen an in then lain ama David nen hian an in ngai zong ve mana akumakum hial an in ngai zonga ma se apasala then tak nen an om dun le a an in nei na siam thata du tak nuwa apasal nena Angela hi akir le a David hi then ta a David ero alo lawm lo tak zet ni in September ni somni pariat kumsang hi pako a Jefferson City Missouri kumsom nga palimi David hi abial nu hlui te ina hian lutin an nu pa ina kap hlum thamai poi khoi tua David hirin lelwat ni in amai na bial nu hlui Angela hian David hian a en thaka azui ruk thin thu complain police ne na alo the lu to nge a tual atha nuwa hian Oklahoma a David hi tlan chengal wata ma se man ni in Missouri a shwai kir le watani akara silai som pangavel mu ani a henga silai zingami stand up machine gun hitwal thana na ahman ninge ya shiatani ama David ero hichuan ati ani lo thu soin mi pahni an thi a pu kani ati vebok January ni somni kumsang ni soma thiam lo changin atang jana thi turati ani kumsom pathum vel atan nuwa June ni som pakhat kumsang ni somni palia ti hlumanita a kumsom ruk pakomi ani athil ei hnuhnung berlas mela chuan steak, baked potato, sour cream le butter tel, Texas toast, Dutch apple pie, orange juice le bong nutete ani. Athi do na soy chu mangai na nen kakal sanang cheu tu na chuan van rama kakal to don katan trap su in huna thlen ve huna minron zom ve don nia ti ani. Texas State atangin Ramiro Felix Gonzalez Ramiro hi kumsang ni parukhan thiturati ani a kumsom pariat mi Bridget Townsend tha a pong swalwang ani he thil thang takhi chu kumsang ni pakhatami khani a Ramiro hian Bridget hi manin a pong swala akapa ataksa hi mun fal taka ada awangin kum engemozat mu lawani a an mu nuwa man ni in ati swal apom taboka Texas ani awangin last meal an neilova tihhlum ani ma hian athu soidu hnuhnungan zota amitha Bridget chung te bula angai damadila kanat tir na che ule in hlimna kalak sak na che uhi thu hian asoi fia theilo he ka ngai damdil na che uhi atok mai ka beise khata tangkhan kanun hi ka siam tha a mo phurna lak po ka thiam ta engtika emo ngai dam ka dil che uwa min ngai dam nan ka tong trai reng thin ti in thi na chu ataksa chuan chiulu anita June ni som ni paru kumsang ni som ni pali daruk le minute som nga a athi thu puanani Oklahoma State atangin Richard Norman Rojem Jr. ani hi kumsang kha chakwa somriat panga khan a fashion meche kumsari mi Leila Don Cummings apong swale atha awanga thiamlo chantirani a Leila hi an apartment Elk City Oklahoma atangin na bawa he an apartment a hian ama Leila le anule kumkomi a unaw pate an chinga July ni kuwa kumsang kha chakwa somriat pakwa khan Leila nu hian ana fast food restaurant a athona akal sana hemizan nge hian Leila hi abawani Leila nu Mindy hi Richard Norman Rojem nen hian anlo in nei ve to a Mindy fate po Richard hian a hrechiang ema heti lai ro hi chuan thlani velan in then to ani an in tonda na tang hian a fu lo sa shima Richard le Mindy te in sha dan chu Mindy unaw pa hitan ina tanga heta a cellmate hi Richard a hi ni a heta tang hian an in mail shiata Richard hi mei chepa ni
tlei rol apong swal wanga ta ngala ni zuya a unau pa tan pui pa nen chuan mindi nu thloi fa pani nei hi anin ngai zong chauta a Richard ron chwa nuwa engemaw chen cheng ho an ni a hetian in then hnu thla ni a hian Richard hian an apartment kongka achhia ti a hria a Mindi fanu kumsari mi lekhi aru in apong swala avithlum tani ataksa thomno hamang lo chu huan enkol tu ten abo tu ka an hmuni Richard himan ni in thitura ti ani a kumsom lidon de drowa omnuwa ti hlumani Richard hian leila kha apong swalawa athat lo ti asoi ve tang tanga mase evidence ro thasi a eitur hnuhnung las melatan hian Little Caesar pizza double cheese le double pepperoni vanilla ice cream pani Verner's ginger ale bottle red pepper packet te anni anti hlumdon hian athi na tur khuma amuta a akut te chu phuarani a athi na turan chiwlu ma chuan thu soidu anei le nei lawan zota kamang tha na thu chu ka soi to e ti ba ka soi lo athilai mutu witness te zinga hian afanu chan du leilai nu mindi polo omve renga afanu ta na ro rel na dika mu chu lom hle chiu chadanita a Oklahoma State Penitentiary dar som le minute thuma aban velama IV chu thunanita a dar som le minute som paruka athi thu puanani Alabama State atangin Keith Edmund Gavin hian kumsang khachakwa sumkwa pariat khan delivery driver pakhata thata kan mu mek hi ni a Alabama a ni in suama tumna lama akap hlumani a amitha hi William Clayton kumsom ruk pariat mi ni in delivery driver ani a anna azau chu anupui chu ei chhuwa pui tuma wangin ATM a poisa la a hi kit hian sia in suama tumta a silai nen begina topa akap ta ni passenger seat a arwang chu da phein ama hian a motor chu khala ram hnuai lam mapan puya heti la hian twal thattu kit hi twal tha wanga ta nga perola chuak me kalani zuya thitura shemla urwala ni talo kumsom ni paruk chung de drowa a omnuwa ti hlumani ta a alas mil tura du anzo chuan engma adu lo thua soya ma se Mountain Dew le ice cream an pek ero chu pomina ave maya ti chuan July ni som pariat kumsak ni som ni palia Alabama execution chamber a chuan Gavin chu amu a phuara ni ta daruk le minute so mani a asoidu hnuhnung anzo chuan ka chung te ka mangai ti zonga soi angoya atong le a asoi ro chu hriat theia ni lova Arabic tong ang mai hian atonga akut zung tang chuan van lama kok boka rei vak lawa athi na tur chu ataksa ka alu anita alu ada kan rem chu ada thlata thlapa zoi muangin ni khwa shelova damdoi dang pahni athi na tur an chiule ma in ni khwa la hria empty an fia nan an kau china amit an khoya aban an sikan mera chuta damdoi dang pahni an chiulut le a atho atopta rewak lawa athi thu puanani kumsang ni somni pali chung hian ni wesa mi somni panga ti hluman ni a tuna kan soi hau khami so mani a part 2 midang zong te chu in lo chang le don ya